Srpske vinarije poslednjih godina osvajaju značajna priznanja na balkanskom vinskom takmičenju, a taj trend se nastavio i 2021. godine. Ali po čemu se ova godina razlikuje od prethodnih? Pa pre svega po tome što je ove godine bilo više prijavljenih vina nego ikada. I ako isključimo prošlu godinu, kada je takmičenje bilo u Beogradu, pa je bilo prirodnije da se srpske vinarije prijave u većem broju, ovo je zapravo obeleženo i time da je broj srpskih vinarija najveći do sada, ako kažem izuzmemo prošlu godinu, i zapravo najveći broj zlatnih medalja za srpska vina do sada, i u proseku ovo je još jedna godina za redom da srpska vina procentualno u odnosu na druge zemlje učesnice dobiju više odličja od svih ostalih balkanskih zemalja. Istina, ove godine nemamo previše trofeja i to su najznačajnije stvari. A takođe, ono što je značajno i za mene negde je to što je Konstantinos Lazarakis postao počasni predsjednik posle 10 godina takmičenja i povukao se sa mesta čermena, odnosno predsjednika žirija, i zamolio mene da preuzmem tu poziciju od njega, što je meni svakako ogromna čast, ali i velika odgovornost za budućnost, pošto voditi tako takmičenje nije mala stvar. Šta će to značiti za neko buduće srpsko vinarstvo što si ti na ovom mestu? Da li će to značiti neko poboljšanje ili možda neku drugačiju poziciju srpskih vinara? Ja se nadam bolju vidljivost pre svega srpskih vina i srpskih vinara. Ako tome mogu da doprinesem, daću sve od sebe i u svakom slučaju širenje dobre reči, dobrih vesti o kvalitetu i autentičnosti srpskih vina, koja mislim da strelovito napreduju i na međunarodnoj sceni, tako da nisam siguran da je moja pomoć neophodna, ali ja ću dati sve od sebe da koliko mogu pomognem u tome. Jer možemo samo da kažemo koje su to vinarije srpske koje su ove godine napravile najveći uspeh? Ono što je meni bilo posebno interesantno, nije bilo tih velikih trofeja u kategorijama crvenog, belog, ukupnog trofeja, ali imali smo dva sjajna trofeja, jedno za organsko vino, drugo za oranž vino, koje je isto napravljeno metodom sa manje intervencije. I to je meni nekako bilo poprilično zanimljivo da je i taj deo scene čvrsto na nogama u Srbiji, da se i taj deo prakse vinarske i vinogradarske ubrzano razvija i hvata korak sa svetom. Dakle, te alternativne vinarske prakse, da to tako nazovemo, sa manje intervencije, prirodna vina, kako god hoćete. U obe kategorije ove godine su pobedile vinarije Srbije, jedno je vinarija Plavinci, a drugo je Vinarium sa Fruške Gore. Isto tako, Best of Show, najbolje ocenjeno vino u Srbiji ove godine je Dina Grašac iz vinarije Vinum Penušavi. Prvo, interesantno da je to jedno penušavo vino, a drugo da je to vino od Grašca, što je meni nekako posebno drago i nekako stvarno mislim da vinarija Vinum to zaslužuje, iako ne bih se kladio unapred, pre nego što sam saznao rezultate da će rezultat da bude takav, ali eto, to me čini još dodatno zadovoljnim. Isto tako puno duplih zlata i zlata, ne mogu da nabrajam sad sve vinarije, ali u svakom slučaju sjajni rezultati i puno zlata i duplih zlata i za lokalne sorte iz Srbije, što mislim da je takođe značajno. Ovogodišnjoj dodeli priznanja u restoranu Homa prisustvovala je i Galina Niforu, osnivač i direktor balkanskog takmičenja, koja je sa nama podelila impresije o srpskom vinarstvu i domaćim vinima. First of all, I would like to say that the last 10 years I'm coming very often in Serbia and visiting many wineries. And what I'm seeing is the quality of the wines which is improving year after year. And this can be shown in our competition when every year at least 2 Serbian wineries are earning the trophies. And many gold, double gold medals, silver, bronze medals. Every year more and more wines of Serbia are awarded of wines. I have personally 2 grape varieties, Serbian, which I like very much. The one is Grašac, the white, and Prokupac, the red wine. Of course, many others, maybe Tamjanika also I like very much. I think Serbian Tamjanika is the best in the Balkans.
And I'm really happy to be here because I feel very good in Serbia. The Serbian friendship with Bulgaria, with all the Balkan countries, is really helping to all the wineries to get together. And what place or region do you like in Serbia? I like very much Fruška Gora. I also like Šumadija. Also the region around Belgrade a lot, Jagodina, also many Kragujevac area. So really Serbia is very, very beautiful country. And I'm very happy to see how beautiful all the wineries are in Serbia. And of course the wine which is really very, very good quality. Koji će tvoj prvi korak biti sada na ovoj funkciji? Pa, moj prvi korak je i prva ideja je da ove 2 godine korone su jako otežale dovođenje sudija iz inostranstva. Iz Britanije nismo mogli da imamo nikoga, nažalost. I moj prvi zadatak je da još više pojačam žiri, zato što je broj vina sad već dostigao kritičan broj kad nam je potrebno više sudija i ja ću se truditi, već znam da od Galine, organizatorke, za to imam podršku, da i te nove sudije koje budu došle i dalje budu najrelevantnije moguće, kao što je to bilo i do sada. I druga stvar, voleo bih da malo više animiram vinarije iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije, pošto oni takođe pripadaju Balkanu, jer mislim da im je mesto tu i da imaju šta da pokažu na balkanskom takmičenju. Nekako je taj segment do sada, odnosno taj deo Balkana bio najmanje zastupljen na takmičenju i nekako se nadam da ću to uspeti da uradim. Sledeće godine je takmičenje u Atini, tome se svi radujemo nekako, a za neku narodnu vidjet ćemo. Ja ti čestitam još jedan put i želim ti sreću i da uspeš u tome što si zamislio. Hvala puno.